North Korea khovela ram in la sang le in khar khip ber mai mi makta duai som ni panga lai te nun chep le shom taka an omna chanchin hi ilo sheve to nge yanga andan mak tak tak le an prison camp rap thlak takte hetiang tak hian mi puita nuna shomina chepani chuan an sipai te nun shom dan tur hi han ngei to chinte North Korean Sipai te nun dan tlang pui shiat nuam vak lo tak tak mai te hi I han en chin te ang The sunburst flowers calling on roses overdue but Ama sabera chuan compulsory military service North Korea hian sipai atran himi zong zong ti turani top mai mi pa mai ni lavin meichhia te po mi pa te hi kumsom chung an tang nge ngei turani a meichhia te chu kumsari chung van nei thak taka university kal theile bachelor degree nei theite chu ungraduate nuwa kumnga chia he military service anti hi phalsakan ni a ramta na mitangkai scientist tak nial po hi sipaya antan nge ngaya mase anni hi chu kumthum chia antan ngai thung van doi thak takin North Korea mi puite jinga hian mi hausan tlem le a university degree nei theipo an tam lo le heiwang hian North Korea hi khovela anram mishing omzata zira sipai nga ber an ni po hi thilma kalo ni lo mi sangkhat zela sipai changlai somli pasari vel omzelang annia hetila hian US a ero chuan mi sangkhat zela panga annia Russia chuan mi sangkhat zela sipai somzel anga chutani kumlanau pangte te po an banglo North Korea sipai changlai mek te hi an tamboka anram veng him turin an lian thamin thil an ti thei tham ve hleang ti hi irindana ni mai theya mase paramilitary force an nei vele a the worker peasant red guard an timaya hengmi te hi reserve angin an la chewa hetiang hau hi mi makta dua eruk ve lion omnia soinima se North Korea ero hi chuan asa chia hi azep thung hengmai ba ka hian teenage soldiers an omle boka kumsang khajakwa somsari khan red youth guard organization hi dinani a kumsom panga atanga kumsom pasari te chu survival military training nein nisom atanga nisom panga vel nipui lain an training thin boka sipai atang mai tura an lawin buat sailok na angani a kumsom pariat an tlin chuan sipaya an lu mai angai to don wangin an echiat lutuka wangin kaltak nyal po an harsat thin mani ramta na kumsom lai han inpek chu inpek na nasatak le hau tak taka kan ngai mai thaya ma se hei mai hi alani lo training shom tak le hau tak tak pia hian vaimim helle alu tlem te cha ei turan don chang atama alu hun lai ni lo phei chuan an ei chu a chle nge yang North Korean mi panga atanga mi pani zel hi ei muthatok lo ni a chu tan ni a hei baka hian South Korean Sipai te ain North Korean Sipai te hi an toy big boka hetia training na nasatak le ei thasi lo hi an zo lova an chau to pa chuan an ina inti chakle tura thon ho an ni thina hetiang an ni meu chuan kalpa ngai tur poin an chak tok to lo ti na ani chu van doi thlak takin hetiang an ni to hi chuan thon ho ma in thi an tam zoka sipai tam tak chu hrisel tok lo wangle ril drama wangin an thi ta thina ni an chung tan phei chuan ramral muan lo lai po ni lova sipai atang an fa te le an unaw an chung khat laina te damin an ron ho angem ti ngai to em hun lo man chu thil shiom takani ve nge yang sipai te hian andam kho chwa nan mi hwan te swamin khochen khat te an be mai thina report chen khat phei chuan senior officer te hian junior deuh te chu mi hwana thil ruturin an tilui hial thin ni in an soya an thil ton hi thil nuam tak awani don lo em an form hak te hi sipai te tan chuan uniform hak hi ti dan pa ngai ni in an za omna pakhat ve ani mase North Korea ero chuan an form te hi an ma ni tinatu anin hliamna ani thin le tlat mai sipai ni thin te soidan chuan classic laia butan bun te hi apan ema an inren ema wangin puan te an no mai thin khowot lutuka an kevot na tur chu aveng him tok lawa baka apana wangina khokma le boka panma se asak lea an ke atina thin hle ni in an soi meichia te ta na shom le zwal tunlai khovela chuan meichia te hi mipa ain an en hniam to lova digna in angan petlang pui to thin North Korea army a ero chuan ani ve chia lo
kumsari chung meichhia ten sipai an tran lai hian mi pa te atagin za lo na le moi lo taka khoi an tok na sa hle a an omna hmun tur om chun nia an hriat chu chauka chi ani meichhia sipai lo tang to te soidan chuan an executive officers le commanders te chuan an zar buai thin viau ni in an soya an taksa an mal le ngonga te khoin heng aya na sa achet po an nga hle ni in an soi kumruk vel liam ta li ka tang chia khan meichhia te sipaya an tan hi ti nge nge tura dan an siam tharani a hewang hian meichhe sipai te hi mi pa te ne na te khin chuan an tam lo zoka hetia meichhia ten training shom takan ma chona ei tur thabok si lo hnuaya an omwang hian tam tak te chu an period te atop pha hiala kum khat lai te period lawin an om thin ani chu ma se meiche then khat chuan poyan ti lo hiala achan chu an period chuan pets te manglavin puan an manangaya an man ngai man that renga ngai don ba ka an tan period chu thil har sa le boina mai ani don ti an hriat wangani yellow sea landmines an pai thina ngai report then khatina tarlan dan chuan an leader Kim Jong-un hian landmines anti puak thei thil te hi yellow sea khian apai lu lui tir thin anti a heng landmines te hi mishingin emo motor te pon an rap puak pal theya thil la takani a indona te an man thinani heng North Korean Sipai ten yellow sea landmines an pai hi South Korea lama lengin mitam tak nun na ala thina North Korean te hian an bitum tak chu South Korea mi ti ai chuan South Korea American tourist te an ni a hewang hian landmines wanga boina le wan doina thleng tam tak report ani to a hetiang foreign mi te hian Korean tonga warning sign te hi an chiar thiam lawa lo oma hian an tang mai thinani heng sipai landmines lo tak tak pai tu te hian an du wanga pai an ni big lawa ma se social tur le nyal turin dikna nei hek lo le sipai te ru hilak koya control tlatani ramsang mi le political views dang nei te ni maila mishing te laka tharum tho hi thil thatak le chin than chia kan ngai kher lawang kan ngai dan danga kan ram ain ang law mai ani hetiang che hi North Korean sipai te ril ru po ani ma se an commander te hian he an ril ru hi thak sakan tuma an hun za asom ruk lai hi an ngai dan thak sak nan le an thuak ti boy sak nan an manga entir nan ram dang zong ayen North Korea hian thil ati thei zok ti te ram dang te hian be an du tlatani ti te an ril ruwa tu in an thu an zom thata an ram an ven that le ngai ti in an ril ruwa an tu nget tlatani baka engpo ni ro se an leader Kim Jong-un hi an za ber turani baka atan chuan an nun na hial po an phal turani ti te hi an ril ruwa an tu ne le a heram in khar khip lutuka hian hetia sipai hote ril ru control brainwash hi thil har sa ani lo rengani an sipai dam doi in te hi mun hlau om takani sipai te an ril ru an control ne to tak te hi chuan an leader wanga thi emo in hliam chu choi moina a an ngai zoka sipai in hliam te chu special military center a thonan ni a ma se heng center te hian a thlonin dam doi an pek lo ba ka thil dang po engma a free lawa sipai lo tang to pakhat chuan interview na a asoya sipai ma ni se engkim man choya nga ya an enkol na la che ema ti dam tak tak an tum lawa mo ti mai turani an hliama chuan rubbing alcohol deu chia an manga he hian damlam ai chuan ati na zwal chang atam hle a an dam harviau phe chuan sipai an ni na atang ban an ni a an lo thi ani po in an chung den compensation an la ve theilova an chung de hian an don om chun chu certificate chi ani he certificate a hian eng angare nge sipai thi khan sipai tan ti ain ziaka chu zong chu an chan to kani sipai te ni na le ril ruhoi mangadang zawvek heng zong kan soi nu hian dam taka in hliam lawa military service zowa ho sipai te chu an om viawa kan ngai mai thei ma se kha le chen an chen na mun an thluak an ti boy na mun le training har satak le tharum na satak an man na mun atanga an lo let le hi chuan an ril ru alo dangin an ma ni ni na ngaya kha chuan an om thei to lawa a then chu an nun ron pha veka kum tam tak shi om na le tharum noya om sipai mi pa le meichia te chu an lo dang lam zo ta thina ni hewang hian sipai bang te hi mi puinol pui te chuan han biak po le an laka tlang nel waka om po an tum ngai lem lo tlan boda na om lo
heng sipai nun rap thlak tak kalbo san tura kong chun chu engtin mo tak sipai tan lo dan ngai to ani mi tam tak sipai tan lo ruk tum man lo to a ma se anti fu ngai lo Kim Jong Un hian a pom ho lova sipai tan du la ofanga anram chwa san tumte phei chu angai dan ani don lo na sa ni ti kan she thiam bekang ma se ram chwa san chu sipai tan lo dan chun ani top maya he rama an chung hi chuan alo thei lo ani top tlan chwa tuma man chu a shemna an sa khopang baka military senior te tlan chwa tum lo mulo le an chanchin lo she lo pal te thlengin na taka sheman ni a tlan chwa mai ni lo atuma tumpo huai sen top ngai ani Lonely kisses passing by the river. I've been missing your strawberry.